Mayam Krumzari, the Nibiribus Impact News Ni Rajnong Tangbam, Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events Mayamutaram Okcheri. Chahi Siki January Tarik Amata Manipur Transport Department Director na order Mathoktuna, Tangal Bazar, Pauna Bazar, BT Road, MG Avenue Madi Dharam Salahari Mumpum Singasida, parking to Wiyaro Gari, parking to Wiyaro, no parking zone, Oilani Haiba Wakum Silak. But after 2 months almost, Tani Matunda Hariba. Kongtang Haider Hariba step Hariba order Asina, Maruina Kui business the Zeriba Tangal Bazar, Madi Pona Bazar, the Dukan, Hanzeriba Dukan, honor Madi community Singsida, Yamna Chown Akaiba Pire Moruina Port Sitpagi Chansiam Handare, Kui livelihood Tanzeriba Dukan Singasi, Pamlubagi, Wahan Tok Amalaitre Haibidagi, Ngasi Dagi Horaga, indefinite Dukan Singasi, Bantogi Tangal Bazar, Madi Pona Bazar Singi Dukan Sing, Ponglona Krengasin, Namichapatom Tahanaki, total shutdown. Hariba Husik Orgli Babu Masigi Matanga, Hena, Karigadamuta Orgli Maka Kari, Stepsing, where Payari have you Matang the Canon. Look at the Impact News Studio Links into the joining us tonight on Manung Hutna, Hariba Nasiki indefinite total shutdown Asibu, a spearhead to Viriba Lucik Viriba Dukumlava committee on business, Bazaar business community of Pauna Bazar and Tangal Bazar Hariba committee Asigi, convener of Viriba, Yamba. Hudrom Badan Kumarni, Tamu Badan Kumar Taramokcheri, welcome to the show. Appreciate your joining. Thank you. Also joining us, DSP Traffic Police Manipur, Haubam Sangmitani, Madam Sangmita Busu Taramokcheri, welcome to the show. Appreciate your joining too. To ahan ba question jay tamo to kitama hujra ke tamo hujik sangseliba indefinite kogi dukan hang da hai tar khongjang se masigi khongjang si maruena karam ba bindu sing points sing dagi laga only trap gari khamanda bai tar pona baza thangan bazar da adu khatana oidori bra atopa kari maram dairi taseng na khongjang se sangselak pagi yam phajabo afam ne hoji naun habiri do tasena makti akoi for the last few months ta akoi na tongan ba manipur gi tongan ba mafam jing da gi baza da kar ibe jing du na akoi tongan ba akoi gi baza jing ji da pot leiba matam da hai hoji government na tawra iba akoi keno ji da parking no parking system je noi baza community kamur karem ta haidra sigi question je every consumer jing hangne why adu di government gi policy ni masidi akoi gari chille natraga ngasagi yam keno to wi habigi tongama policy orambi yai an haira kanda sum lak bai tar even ai isam ki su gari je dharmasala da thai 4 times ne ngakang thaba da 4 times je nungsi se hatta thadom ade akoi ji isada to habi na yamna kai hani nungai rakta ba even akoi di tokro akoi gi yam satina ahal oirba senior am khak adu ta yam sentiment oigri je senior am khak na ma je nungsi thado ya nungsi thado bu kwanda ma je in bajura der hanbam ju leitre madudagi akoi je kitang mayam jing ji da moi gi feedback hai dare go sidi baza gi something kanamo khara na po chili che no adu na te just sidai da community sing ji da mayam jing jina ubiri je paisa nungsa pairaga building mayam sara kanda akoi gi gari mayam je thamjale adu na borom chinje tongan angle mayam lai ba adu na te ba koi tawni ai right time ne sumaina phongdok pi dana akoi gi traffic ki ju thodoi dong nai kai khumna jari ba akoi gi madam ju yobire ko si matang ji khudong jab je sigi room ji ne akoi nang ngai je ra ai ta sena makti hujik state government na ju moi policy mayam khak paikhat pi matang ji da ina thamjaning bedi chume gari se chille bazaar je india gi mafam khudimakta bazaar jidi akoi gi mi chinba jidi masan ta bane jemam do ew maram di manipur punggi leiri ba port khudimak je bazaar da loi phange ado laibak thi bide akoi di bazaar je am pikpa na maram oi ka da mase management je yam darka oy masida jida koi na mo hena thamjaningi di yam sing harbada parking je okay one way tawre ko one way je akoi gi kano jidagi samu mokhong gi nakal som nakandaina akoi gi pongna baza gi do adomda akoi arkipo house ki mama adong haigre admai tawduna awang dokang gi som da haigre sumaina hairaga one way sen tawbana one way je tawra kanda akoi na pamidi single row ma khak di thambiyo sine row je akoi gi traffic na sembiraga natraga moi gi mari reina ba transport na buchela ju row je magi gari ama gi roji sigi maning do ekra mamang do ekra side amata row ma sembiro roje sammission kai noi kanda whole no andum ta thangudong na te matam bibiro source of income je huji hairi dana akoi resource leite je source yam bajana leini macham ji da akoi thambiro moi policy da pungam da kaya loge ge sidadi akoi madam na ju horen ju tambirani mase authority je ngasagi impan municipality da
पीरिबसे मसे अखोई इनकन्वीनियंट ओय हायरगसु मोइना कनानो हायर अथॉरिटी अमदा अखोई कीप तौ मोइना मैनेजमेंट फजन तौदा गाड़ी से अखोई याम फजन स्मूथली सकनेब मरमदे कइनोदा हुजि ममांगदा थम्मीदुदी मि खरमना हायरम याय ममांगदा थम्बदा वन वे वन सिंगल रोन सिंगल रो नतेब अमा थमजनी फैजनी मतों वन खंगदनी अदु तामो हारिबा पौना बाजार थंगाल बाजार की लंबी सिंसी मसागी मराक सुपीगा लेबा लंबी की मता एनिमक्ता मार्क हाई दुकान में आम सुले बनीना दुकान दंते रेसिडेंशियल एरिया जो बनीना याने दी हुजि किसे रो म जिंतंग थम्मा कांदना एट द टाइम गाड़ी से अनि से स्पीड थौबो बाउदुम याने अदुइसु मथक्ता वन वे ओरिया ओके वन वे ओइदन हंगलंदा गाड़ी नि थमदा पूरा स्मूथली जप याय हुजि खोइना चिल्लिसिना ngасagi गाड़ी से रो म सिंगल रो से थम्मेदना सिंगल रो जे मोइसे पैसा हम फंगनमनेना रो जे मथंग मथंग अदुको तामो मतंग से तामो संसाय पंबिगिर अखोगी अखोई इम्फाल की मार्केट से याम चावनते अपिकपो मार्केट नि ना मसी यामना अखोगी बीटी रोड तगी हायर से लौर से मयाई ने खलगा ख्वाई बाजार से तगी थंगाल बाजार दा चलसु नत्रगा पौना बाजार रोम दा लागता रगसु मसी याम ना लाप मफुम दिना तबनिना आयाम बना मयाम से पोर लेबल लागपा तारगसु खोंना दुम चतपा याब मफुम गातनी अदुना पार्किंग अमा पीबीओ हाबगी मोता हारी बलंबी से पार्किंग तौसन तारगदी हेना कंजेशन अम ओहले चतपदसु कन्वीनियंट ओइदरे गाड़ी मचा औरसु अचौबरगसु याम इसामा गाड़ी तुम थौबी में खंगबिरंगनी हारिबा पौना बाजार एन थंगाल बाजार की लंबी सिंग एमजी विनग लंबी सिंग यामना चिल्ली मसे थौबसे पार्किंग हेक वसरक मतम थौबु याम वायब अदुना पार्किंग से मफम सिदना तबदा पार्किंग मफम मम निंथिना साबिरगा अदो बेस अदुने आई पोइ लाक्से दोइसे हुजि हायरकनेबो सिगी हुजि हुजि लेरिबा नागामपान से अखोई रे मतुंग निदना हुजिकसु मी जा तुकी मतिक चिनबसे बजादि जु हेलेबो हाना सिलि मथक्ता सोमदा खामदन सोमदा थंजले चटप ngमद्रेबो बजासिदे उलेबो बजारदा थम्बा चंदबा मयाम जिंगसे अखोई कनोदा अखोई सी कंगलापात की जगह से सिदसु हायरम बि याय कंगलापात जगह की कावै थमदोइन फैना थंगरे सोंगिना पौना बजागिना मो अखोई हानासु दुम चिल लेरिबा अखोई जोरजामपुर लाइन स्वाइजिदा अदुदगी मोहेना सम हाजलएब हाना सिली मथक्ता सिगी लेरिमा मयाम हाजलए अदुना खोइना थमनिंग पॉइंट दी दुकानदार मयाम जिंजिगी अखोई इसामकी जु हुजि लेबम लेतदना म्युनिसिपालिटी नत्र लाप लाम चलएब अदु फरे एनीवे कोमबै हायरदी येंगजेबा याम नकना दुकान फमिबा मयाम जिंजिगी नोई जगाना सिदेने सिबावने मार्क तव थंबिरो नत्रगना अखोई लेरिबा कामु मयाम जे थंबिरो अदुजु थमदबनी हुजु लेरिबा मतम खरजिगी वनदी सिंगल रो से मसी अमतंग येंगा कांदा ओके सिंगल रो दी ममांग दो सदम थमगा लाक ममा अदु मोइ दे दो हारकने नो अदु चुमे मयान फुलफिल तौदे अदु दने मोइगी टोकल म्युनिसिपालिटी कांबू दबु सिनबबु ओइता जो हानेगी दुदी टोटली यादे ओके हानेगी जो सिंगल रो द लेरमने सु डबल रो ओइबा तुम यावरी हो याबसलेबो अदुना हुजिक से अखोगी ट्रैफिक हाइतार अखोगी पार्किंग की तमकता पार्किंग तौबिरनु हारे मफम सिदा नो पार्किंग जोन ऑन्थो मतुंगदा पार्किंग क्राइ तौ यागदे से जॉनसन मनिंग जॉनसन स्कूल की मनिंग अदगी पोलो ग्राउंड की मनिंग अदगी नागामपाल परिंग वहन लेkai परिंग अमदी नागाना लागी अखोगी कबर तौरी मथक सिदा पार्किंग ओइबा हाबने अदु तसिंगना पार्किंग अमा सारगा पीबदि नतरी विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ पार्किंग अमा सुंबी पीदना पौना बाजार थंगाल बाजार दगी गाड़ी खामबिरनु हाइबा वाफम से लाकमनी अदुबु तांगहोय की खोंजंग असिदा करिगिदमक्ता पार्किंग अमा साबियो हाइना डिमांड तौद्रिबना खोय पोसित्रे हाइबसिदा कायना फोकस पिरो हाइबि वाहं सुले लानना चुमेबा याम फजबा क्वेश्चन एदुमसु मयामगी पब्लिक नसु को पोट सित्रे हाइबा से मैटर दि ओइरगसु अखोइना सिदगी एजुकेशन चंगजम मतमजिददी पोट सिदबि वांग नते पोट की दी मरुइन हेना कनो इदि गलामान तौरिबा कामबुगी दि होय मोइदि खर इफेक्ट ओरमजु याय को जस्ट मयामगी कंटेक्ट मयामगी येंजला कांद को लाइट ओइने हिबि अखोइ इदि केसु प्रॉब्लम लेते मरम दि अखोइ खुंगुप की नतक फिरोंगी जिदि प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ओके प्रॉब्लम ति पोस्ट अलुगलिगी दुदि को स्मूथली थंबियो हाइरिम नाबो करिमदबु थंबिनो हाइरिम अदो मयाम दुगी अपुनबगी कम्युनिटी मयाम जिगी येंगक तारगदी विथिन अनकपद को थंबिरो सिगी मोइना लौथोपिरो होजिक लेरिबा इशू सी अखोगी शॉपकीपर सिंगी नत्रगा शॉप ओनर सिंगी असेंगबा प्रॉब्लम ला नत्रगा हाइरिबा थंगाल बाजार पौना बाजार नत्रगा लाउथोखरिबा मफम सिंग असिदा लेरिबा रेसिडेंशियल मयूम ओइना लेजरिबा मयाम सिगी गाड़ी थमन बैतबगी प्रॉब्लम ओइदोरबा हाइबसी याम चावबा क्वेश्चन अमदि ओइरी मतंग साइड आई मैडम लाइ जगे मैडम संगमिदादा होजिक लेरिबा पार्किंग इशू से पौना बाजार थंगाल बाजार मरुइना रगी एमजी एबिनु धर्मशाला गुमसे मसिदा प्रॉब्लम लेरिसे कोई रेसिडेंशियल की गाड़ी म्याम थमबसिन ओइदोरिब्रा नत्रगा कोई पोट लेबा लाकपा नत्रगा दुकान मपुसिंगना थबक हाइदि नुंति की थबक लाकपसे मसिगी गाड़ी थममगी इशू ओइदोरा करिनो तसिंग इशू से फर्स्ट ऑफ ऑल अहानबदा हाइजनिंग बा मदे अखोई इम्फाल सिटी से
it's an unplanned city. Adudagi main problems adudagi loina lakadoini. Then akoigi city ze hanadi akoi loina other situation patakanda akoigi bazaar ze am ngana lolame. Ain angang oringai de se am ngana lolame. Hojikti up to 7 p.m. se adum phazan traffic se adum phazan le. Adaidi dukan ga se phazan hang even tram thoi ba hang ba. My point is akoigi unplanned city ni unplanned city ta hodabagi akoi hojik fast pace of akoigi development lebanina adugi keep up taunana bo hona rakpagi lan haiba tare aduga tamoina hojik panbigi baje main issue je lack of parking place ki oira ka doini lack of parking place ta problem face ta is a genuine problem ni I do accept at the same time hojik kainona haibi ki ba saigi somna haibi ki ba question je kari problem na oidoino haibase residential ki parking leitabana oigadra natraga shoppers me amgi parking place leitabana oigadra adudi both of them are factors akoi accept taugadabani akoi gi residents yamna lei adugi mafam da akoi thangal bazar pauna bazar moi gi gari parking leite aduna high time akoi gi IMC or another or the other concerned authority the proper concerned authority akoi gi proper law leiraba hoji akoi gi parking habdi garage nu phazana hapna ba sin ba koi any new building any new establishment hojik pudi too late or hojik already sage ba singse hojik akoina tawba yab akoi gi proposals mayam ama akoina hek meeting mo da pukhacha ba akoi gi proper channel da tawjaba se parking place semna na ba ge dum ngahak leitan haijai in my view parking place phazana leiba and yes enforcement gi question ama so lai parking place leiragadi bazar gi periphery de leiragadi adudi problem leiraroi gari changba khotpa adugi problem leiranga sagi dharamsala gi inconvenience oibado akoi shopkeeper singi the thing is akoi gi new system ama implement tawbanina hoi nungai taba mayam ama legani problem is lack of parking place and secondly ngasai gi akoi gi one side akoi gi one row parking tawhanba na haibi bado adugi je akoina accept tawgadabadi on road parking ni on road parking ai je gari ama lapaga ani subu gari do tan gadoini aduna man power je yam heavy man power change aduna man power yam changaga police yam changaga enforce to bai je it reflects the failure of everything and the sole dependence on the police na koi accept toraga high time koi gi parking place khare hena phazana thambiba then aduga koi gi enforcement gi wadu da panbira agadi koi gi parking agency sing na ngasai gi parking sing je sena bane aduga traffic ki duty sina condition thonda ba haibadi mapu je kanano khangda ba parking regulate tawdoi se mapu yam yame ba adu sometimes it creates confusion aduga parking agency akoina ju control tawba ngamda ba anyway adu high time akoi gi in my view akoi gi bazar manung da parking tawba haibasidi parking ga yumba sillagadi strong element of policing yam strong oidaba yade ba so parking agents should be controlled by the police anyway that's another matter adagi ngasai gi problem di yamna the reasons yamna lei hai tar main reason is lack of parking place and Imphal being an unplanned city okay mobility ke crisis si koi gi parking ke crisis nataka parking ki deficit parking leitab sidin oider bini deficit masi leiram taragadi ngasi thoi bisu se probably leiram da ya du parking ki alternative parking area khara piri se masida park to bata kyam yamna khudong hadi khudong cha da mai adu point du nai thamjani ngi se alternative ama haije asi whereas akoi gi leiriba bazaar manung gi ko akoi gi owner mayam hoji ju habire ko aduga tunga ma laiba customer sing gi parking place se kadai da thamgi sini number one question then adudagi hujikse hairpa yai som nakangi hoigi kano gi ngari gali gi hek nakan da huji smoothly hairiyam haidoi je mo footpath ki oidori bra kaino parking hoyare adu khangdre huji chu aidi thangan bazar gi na sigi parking sida oiro kat mak thamdriyab ade pauna bazar gi na sida thamo sajan dan do paktan ta liab huji to ji thamba yaroi order ni adugi order adudi kitang ade kana makarana smart city semju yaro city smart city sembadudi any jaga place am da si success oi ro sidadi lu na net and clean di okay akoi loi appreciate to ada akoi na huji medam habi du maina ko last ta akoi hujik che almost mapthong banong khang da na akoi gi municipality gi bylaw yaw da pangsa da sakan ay even tukan phami marak ta su ngai mathak ahen baji da pose pangdam thamba adu smoothly to biro akoi na pami che huji ki oina di jaga to pidrimina akogi wall road se akoji full corporation pirage aduga moina municipality ki kangbu jena control to bo ngamoido itati police department jena moina fajana regulate tawrakan huji habigi do tan bangam bai je haidi gari ama thamam ta di moi masan automatic sakhrane
adi si asuk yang rum yam je rom de loi chang ga hai po am la kan no adu na te nga ki di no am de no ta bu si da thamu do na te phul loram ta di akoi isa mok jo si di hang dre na chalaga atopam chala arabam chatloi even Juno Stone gi natraga municipality manung natraga ayam lam na chat lew ado pot se thangan baza da leina bo hona bada akoina kaisamba natraga wahil kai bunna kaisamba natraga singjamoi da gari thamu di yaro aduna hujiki manage tawba ngamna ba asagi kaino je yam nakna parking am thambo ita di fare ado hujiki oidamnina hujikti kaino ta ge da single row je natana ate means am ta leite okay huji anak pata parking ki arrangement se leitrimnina koi di one row je one row da single row je simtang tawba je da kayam kai ge na amtang hapitang yeng je okay single row se da koi gi parking to mata kyam kai ge have ne tu lambi si park bana ta na te have se tamona tum khamgi ram ne tu ko masri park bana ta si amtang ai tok je ko sidaina si bok park je amma thamgrena gari ani thawbude smoothly chatle tawbuda bo ngasai huji madam haibudo mentally sigi se keep tawbam sange moina imphal municipality kangbu duna ngamdra kanda di moi police department ne khangde sincere oina function je power function tora kanda ko masi pura smoothly success oine okay smoothly success oine have ne to hujik leriba condition asi da di on road na daga on street parking si lehen view at least one road lehen view adubu hena mathuk tari badi off street off road hagoi lambi dana taba tongan mapamagi particular dedicated parking space parking zone koi multi level parking zone oi bi ya tu amani laitraga di hujik leriba kogi parking ye crisis si hujik khara साथीरेन खली सिदगी हेना साथी बा अम और पे आए ऑन देन ऑपरेम तलबजा के ब्रेक के मतुंग दा सानगा वारी म्याम जरी ब्रेक ते तुंजर के इम्पैक्ट मानो नुंतगी चारिब मरु मरांग याव चिंजाक सिंग सियंग मसिन हक्चांगी पांगल अम लिवर सोहन बतन तना पुक नाबा एसिडिटी चाब तुमदबन चिंबा के अनार किया इमाना पिरक हक्चांग थुकनब हिदाक लैरिसिदी लिप्से नमानब सिंग नुंतिरी पार्टी सांगा चाद्रबदी सुक्या मग्याद्रबरा अदुमन खंगद्र माले मसिना पुक नाब थिनबगी अवाब थोहनब याय लिप्सब नुंतिगी चाबना एसिडिटी चाब तुमदबा खोंग हाबा यादब फल अदुगा चाकसु लामन ले लिवर बु फरबदी पुंसीसु सुपर हिट ओइरे Welcome back. Adon Ingrid se Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me, Rajnong Thongmam. Manung Hutna tangasi khana jarbi ba si koi Imphal City da maru ina Pauna Bazaar, Thangal Bazaar, Dharamsala MG Avenue PT Road hari mafum sing sida no parking zone mafum sida parking tawba yarro gari am ta lebe yarro hai bagi wafam lakpadagi maru ina Pauna Bazaar amadi Thangal Bazaar gi lambi ani sida ngasi dagi hauraga matam kaktana dukan sing thong lon bagi khongjang changchen ba hokre masi atu matam daga mena intervene tawdragadi masi alternative arrangement ama pibi da bataragadi khongjang asi lepna changching kini sidagi na kan ma khongjang changching kini habi wapum leri atu ngasi ngasi gi assembly gi session da MLAL ibom chamadi Dr. I Bohan bi ani na pukhalakpa ko gi policy cut motion gi pakum piratona ko gi works minister Dr. Ratan Kumar na fondo ki bada ko gi public ki convenience ke tamakta hairi mafum sing asida ko gi parking zone si ohen khidabani aduga कोई दुकान की मपू सिंह दा नत्रगा मफम सिदा लेरिब मी सिंह दा थेंगनरिब खुदोंग चादब सिसु यंग से लगन हाबे वापम दि फोंदो करे एट द सेम टाइम कैसामपाट बस पार्किंग हाइना खंगनरिबा कोई नि टाइप जो टेक्टल एबे एरिया सिसु मसिसु पार्किंग ओइनि हाबनि अदुबो ISBT कोई दोलालेंद लेरिब से मसि साबल ओइ तारगदि मदुदो होंजंग खरगा मफम सिदा पार्किंग ओइनि हाबनि अदु होजिबको ओइनदि ISBT दोलालेंद सु साबल ओइद्रि मसि अदुम चाही कयाम यालगा दुमक लेरे सुंगले लोचंद्रे मसे करम कांदा लोचंद्रे हबगी याम चावबा क्वेश्चन हम लेरिया तो होजे कोरिबा प्रॉब्लम सिदी कोगी खुदकी ओइबा इमीडिएट सॉल्यूशन हम खक मथक तारिब तो इमीडिएट सॉल्यूशन से करम प्रकता के मदुसु परमानेंट प्रॉब्लम अमगी इमीडिएट सॉल्यूशन मसी क्वेश्चन जै मैम संमिता लाग जगे मैम कोगी ट्रैफिक की कोगी रिस्पांसिबल पर्सन बोइना करम ना हारिबा परमानेंट प्रॉब्लम हाय तारे कोगी दी मसी सिकी होजे की ओइबा इमीडिएट सॉल्यूशन हम प्रपोयान खनबी immediate solution haibase matam khar gi oi bhai tare temporary se it's our duty akoi gi government na any decision law base akoi gi adugi do faithfully loyally akoi believe tawrga akoi enforce tawrga adugi makha ta wa khana ba hojiki
ngasagi protest chathabadu akoigi akoigi order uphold tawnaba akoigi khara chalan nung khar hengale like in terms of 2 lakhs akoigi 1-2 months January February is 2 lakhs muk akoina chalan tawda tawe but the thing is it was issued akoina government na public interest ta tawbane na adum always logadabni then the thing is akoigi the government is open to of course akoigi better solutions howziki oina solution di of course akoina adum hanadagi dum propose tawzaraga lakchabase kaino ne nagana lagi flaps khara properly tawraba matungda adugi kaitare adugi mafam do parking place oibasina akoigi di khwaidagi hena kaitare akoigi traffic ki volume da khwaidagi hena phagani na lawe but unfortunately akoi earthquake ki problems isu earthquake problems is we have to keep in mind adudagi su problem khara di hena lay di lay gibane because akoigi Johnson School gi maning je parking place oi se na tawnaram bane then I think akoigi so many developmental works are also taking place naga mapal da akoigi naga nala gi ka akoigi sengdo khotokba adugi pace tu muk laire so akoigi short term solution haigadra permanent solution haigadra both ways akoi naga nala gi parking se tawba then akoina tawba yabadi khara we can reduce the number of vehicles coming into Naga Mapal also Naga Mapal da lakpa adaidi wahing lekai ne lakpa se but there is a transport policy still in the offing koi transport policy koi contract gari ngakta chain basisu factor amane it's a very big factor aduna koi gari mayam se whole Imphal East ki mayam ama then koi Kangpokpi gi side ki even bus pawa koi Naga Mapal manung da changeba adugi space ki loina compete tawna adui marak da parking place amazung leiri neba kaigumba akoina siguma factor mayam se loina holistically yenga tawraga di then short term solution adum purak pa yai but let's keep in mind earthquake ki problem amusu leiri legi bane but koi gi TRPC gumba convene tawbudo that thing can always be discussed okay tambu padan respond to you masita sengbadi hoje habire ko han almost yam chindra leiri ba thak sida akoigi hana leiramiba kangbuje volume ja somnam pokha ta di double oiroidra akoi asida only akoi sida lai jidi pot leiba lami phaw adu ta ne ba na panda chali jidi rims road ta chatpa tungan ba my business tungan person kanu ata ne ado akoi na thamni ba point di akoi gi bajar manung phaw ro chali jidi only magi duty se ngasai gi pot leiba koi ba khot pa adum ba chapadi na tiam sila ising ji pot leiba lakpa dukan gi office akoi office ka ba du da council che ya kanu hairo ne oi gi bajar manung da leiriba akoi gi cham bank exist bank ero bank mayam tungan mayam ji sinatana atopa ke su chatia private ki office khara jina tan aduna tan na pandrom da lai isi kana gi zarat ki loi chali ne abo hana yam rasweri ba song ju tang yeng biyo rasweri mathak sida somda hang darmina adi gari do thundok pudi adamna somna kanum thamme volume do ki mati songi da yeng ba debo magi component je aidi somda leiri me mayam je sida hana khamami mayam je kadai da chatoino parking pe dramni na jana honar pa traffic jam ore suppose phare si huju thamdre akoi idi gari je thamda yadamni na akoi hujiki na pa ji thamure thamna chapada mani amu handon hoda once thamgi bje oren pung eno lokthok yaroi doin okay adu hujik lai riba system sida hai tare ko tama parking si anu ba to pa mapam hai riba sing sida kitang laptak na piba matam sida problem oina face to wiri bra na traga pa mi si immediately ai gi dukan mamang sida parking no adu nate akoi na hanena sab specific akoi kano je pot se akoi gi ngana te leiba lai ba mi je se ai sai ju haijeri do adu tamo gi pona bazar thangal bazar area sida space te leitra bne adu space leiter hai je adu gi point do ne ba khang ai je space leiter hai ai ne lei si ne adu marin salatu hai ju next 10 generation ama ma akoi sahi after 10 year gumbagi da di khangdir ko just huju existing huju leiri si da di ko adum phajana one row ta kan da hedon adum lei pai bisi akoi ngarang khon der ko loi yeng hai ko moi hai hangakko matam ji da kaino tawrakani mayam na akoi gari am chilli ji de management sin bu do soibana ne adu daneng sai hai ji moi gi municipality kambu moi ne piri che police te law and order ngak ter ko dana gari seno di taw di na te dan police no hujik che gari sena bi yum da lak to re adu akoi na hai jai ne na ko traffic ki na tra moi ni niom private ki sida ngamoi da bo ita di moi de sen da ta na bo honara ga ro je mai akoi gi niom je Indian Constitution matung da koi ain leiri ji utsi sini da ain je leiraga su leitaba ki phibam dong tawri
pura agon aine pai ba duty akoi karba tawriba akoi pot yoliba kambuna su ai gi kano sigi kitang maintain tawra ba police na police mathau tawra ba adu aita de government su support tawne huji ata tongje merong da samu lele loi phem da ko khutak da piu di yadam ni na short period ta solution por ke haita di one single row si da happy yeng edana single row to di hana gi film da hamu halo taro emi adu da ne ba management do hana gi totally fail management phagan biu hai phagal han biu adu moi ngamoi do ita di huji madam na hai do police na paisal okay adu kai di akoi di authority ni na te ko moi na municipality na to boje ngamdra ada ngamdram ni moi di sentanu honare adu ita di ru amta di yeng biu sine maduda okay yaraktre na adu ita di alternative kadum da thamjige maram di port sili city adu adu thoko sengna habda moi gi asidai sida gudam oi ba adu loi tokro ata hujiki oi ba clear cut objective hai tare na to demand se hujiki koi committee ji demand je single row oi biro strictly si akoi hai je single oi biro adu oira kan da ngasagi kanjum customer mayam je port leibe je samna adu hujikti port ama leiba matam dana manung da lokthok chaking ida thengre chakhine adu timate raswai sinne queen leibe adu tamo akoi atopa mapalam gi akoi kaithel sing hai tare ko seti adu mapalam gi sume kaithel sing sida khong na chana bang atani gari se la khamdar ma lap ti kaino da even delhi gi surojani market se khambirang gani akoi bata khamdu ni akoi bata yam akoi kaino mo de lan thoi je park se phajal le akoi gi de ai ngai thamjagi do Thangan bazaar की जगह से सीधे नहीं सिपाव ने पीबीरो अदु हुजी की वैदे मीन्स लेते हो अदन हुजी की केमिकल सॉल्यूशन पोर के हाई तादी शॉर्ट पीरियड सिदना अखोइना तो बजे सिंगल रो नतन उपाय सुने लेते हो ओके सिंगल रो दा पार्किंग पीबीयू ऑन रोड पार्किंग पीबीयू अदु मैनेजमेंट जे कितन फगलन बियो ट्राई तोरो इंग हैवनी अदु प्रोबेबली फॉर द लास्ट मेनी इयर्स मधुगी मोंग दम चाइंग तोरो लाखने ना उजै अदु हुजिक लाइरिबा मोंग सिता कोई ऑन रोड ता गाड़ी पार्क तोसलक तारगदी उजै तामन हाईवे की बस सरोजनी मार्केट दी अकोइ बता पार्किंग ले तो कोई इम्फाल की पोना बजा थंगा बजा अकोइ बता दी लेते अदु ना मसरे दा गाड़ी थमन तारगदी कोई चांदनी चौक की खोंग ना फाव बचप या इशू सु वर्क या पोना बजा थंगा बजा तमन सिंगल रोड सु यामना डेंजरस ओइबा आइडिया मो ओइन उजै मैम की करी आइडिया लगे सिंगल रो पार्किंग से सिंगल रो पार्किंग से तुम प्रॉब्लम दी तुम लेदी लेगनी प्रॉब्लम लेगनी बिकॉज अखोई की रेजिडेंस हाइगद्रा अदगी मोय शॉपकीपर्स की पार्किंग लेते अदुना अखोइना सर्वे गुमा तौ मदम नुंगदांग ना थंगाल बाजार चटकांदा पार्किंग से फजना ऑलरेडी लेबनेबा द थिंग इज अदुना प्रॉब्लम जे यामना लेरे अखोई की स्पेस की प्रॉब्लम जो लेरे अदुना शॉपकीपर्स में याम की मोय की पार्किंग की सोमना कंदा चिनमनिना अयाम अदुदा तौबा अदुगा अखोई की प्रजा की हैबिट सिजु फते फते लेट मी बी वेरी क्लियर अखोई की से दुकान ममांग दा खामनिंगबा देन डबल पार्किंग से तौद्रसु याबा चलगा थापना खाम से अदुगी हैबिट सु लेतबा प्रॉब्लम जे यामना लेरे देन सिंगल रो पार्किंग की जे सुम प्रॉब्लम जे reasons ती यामना लेरे को of course reasons ती यामना लेरे in my view mapu yamna pan mafam oibana ra na lobagi wani let's see koi government na what more steps koi what more decisions in public interest let's see what the government says ado that remains to be seen that remains to be seen okay kari torpage habatu di yengba tari habani atubu matam na gamena masade intervene torga kari koi immediate natraga koi solution nama hai tare immediate solution mo proper hai tu yeng ba tare adu matang soi sida pokoi manipur gi miyam su khitang bhab ta mi mathok tai aduga parking je khitang lab na thamaga kethe manung da khong na chang bu su dum kana ni uji kan de cycle da sat pagi chana bi hodori healthy environment problem gi tam da khong na chalaga di he na exam khadum ni nong ma da yam kilometer mari chalu hai bi bom su lai phar pona ba jade ne thangan ba jabo na poilem ta thesal hoge da nakal ani mak chat pasi yam sang bu de ne te da mo kai hai bi ni ai matak ji da ai kanum ta thesal hoge ba chumme ba yam light oi ba koi boy gumba khungu uma pu bai di okay ya 1 kilometer bu ya ne ba just akoi gi hujik leiba galaman leiba kambu mayam je akoi gi ngasai gi akoi mi amana ko akoi bora ama thang chap di yaro ai ai ji adu system je ai point ama ga thamjagi ati adu gumba galaman leiba kambu jingjana ma gi policy am khak putho akanda ko magi within kaino ji da magi time je hopi raga ko asagi pung silene si bau kai bi film je adu mo khot pa ma adu change ba live oina khoi gi am katang tham bai je sportly hayeng sport ta yeng me da hayeng ta khoi field ta yeng mina je practical oina yeng ga ko theory na ta ba asagi mayam jing building mayam sa gre mo gi nungdang ji ti
पूरा पाउना बाजार थंगाल बाजार थमजो कायदे नो प्रॉब्लम ने बाजार लापदुदी मोगी वीआईपी मैम का पार्टी तब खंगे जो अखोई उररोइसे हुजे नुंदांग लेनी मत देजो नुंदांग दसु येंबियो कायजे याम तोइन हायाबो इवन पौमी खरा दसु नुंदांग अदुदे कनाम चत्रे नुंदांग चपदु लेने लेजु नो अखोइने पामी दे डे टाइम सिनेबो अदो अमते येंबियो सिदैजिदा इवन ममिंग पनिंग नाइट टाइम दा गाड़ी असम पार्क तौर का लेता रखते डे टाइम दा दिक्रा पार्क अदु व्यू द उग्रेबा नो अदु नतेबो माय ओपिनियन इज अखोइन फोंदोनिंगबदी ngसाइगी लेरिबा ममिंग दि पनिंग अखोइ इस्लाम मयाम लेरिको अखोइगी मैतई दसु खरा याम डायनामिक ओइबा सेंथुम पाइबा मयाम लेरि गाड़ी से मोर देन 10 की मथक लेबा ओके अमा भौ थमदेब लाख हेन याम याम पीरबो जिंदो बाजार दे यफु फौसे कनासु पामोय अदो मोय जिंदो कदाइ थम याम सिक्योर ओइबम फम द थम्मे मयामनदी उबदा नुंदांग द साम लेजिनदी नुंदांग द लेरुदे तोंगान तोंगान बा इवन अतोप मयाम जो लाकन इवन हुजिन येंबियो होटेल जो कइजु मयाम लेरे अदुगुई मयाम की व्यू द ओरेब नोंगाला येंगा इसिदी अखोइगी कैनोगी ओनर जी थोइने याउदे ओनर द लाइज द एक्सेप्शन गाड़ी द लाक खरना अयामबने गाड़ी मसा गुंबा अते इवन ऑटो तोंग लाक याउरी अदो सिदा लाइज द कंज्यूमर मयाम जे कस्टमर मयाम जन मोइदे कुइन लेते अदो गाड़ी जे हाइपेट येंगा सर्वे हम तौसे अदो याम लाप नते अखोइगी पौना बाजार थंगा बाजार लंबिसु याम सांग मनते मस खोंगना चटपे याबा वॉकेबल डिस्टेंसेस गातनी अनक पदसु कोई ऑटो पार्किंग सु लोइ लेना गातनी इसागे गाड़ी सिंगसी अदुबु याम लोरबि मतंग सिदा पार्किंग पीबी तारगदी पार्किंग थिना अकोइ बसे पी तारगदी खोंगना चटपदा पौना बाजार थंगाल बाजार बु क्लीन होइना नाना ले क्लीन होइना सु यानी अदो ना ग्रुप से लाइट की ना आगे टू व्हीलर ने सोम साइड सिदा सिबक थंबिरो हेवी हाइ सिदा हेवी देम तरे लाइट ngakte ko light car gypsy gum de kethoing ga su yauro pot leiba la ko ngakta ne aduda gari macha tu wheeler jina sideni se bawna system ang naira kanda chemical solution porpani hai jai 100% ne madu ki good suggestion पौना बाजार के तोंगान बा पार्किंग थंगाल बाजार के तोंगान बा पार्किंग अमदी गाड़ी भाउदा स्पेसिफिकली गाड़ी मचा के सोपके खाइदो पीता रगदी हुजिक लेरि बा प्रॉब्लम से खर मखैदी फगदौ माली हाइबगी आइडिया मा थ्रो तोरकबनी अदुग एट द सेम टाइम पौना बाजार थंगाल बाजार दा सिंगल रोगी वन रोगी ऑन रोड पार्किंग सु पीबी तारगदी हुजिक लेरि बा प्रॉब्लम से खर मखैदी फदौ माली हाइबनी मदु कोगी परमानेंट प्रॉब्लम की कोगी टेम्पररी सॉल्यूशन ओइबगुम तवी अदुबु परमानेंट प्रॉब्लम से की परमानेंट प्रॉब्लम प्रो के हाइब तारगदी खादसु वांगदसु मांगदसु मनिंगदसु पार्किंग साबीबा पार्किंग स्पेस क्रिएट तौबदी मथक तारबनी ऑन देर ऑन ngasi on manu huni thamsi matang swaita lusin jarge ngasi ke tharmasi da tamu bodan kumar amadi madam sangmitan lingbir kana tharmasi mapung phan gi damak ta madam amadi tamu bothak jok phonuk chari appreciate your joining masine ngasi ke manu huni ki tharom ngasi ke edition se karam tobi bage khode khan bir pe agane khoi mail id impacttvnews@gmail.com natra khoge Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join tobiraga comment amadi feedback ta bir pe agane with that this is Raj Rongthamam signing out see you same time next time at prime time have a good night